Nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana nshuti bakundwa, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko muguwe neza. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hanyuma Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza mwebwe mwuguruye iyi video, mukaba muje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana cyangwa se mwumve ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. We wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, Imana ibiguhera umugisha. Nawe ubaye utarayikora wayikora kugira ngo tujye tubana ku munsi dushizeho video ujye uhita uyibona. Hanyuma uyu munsi muranyihanganira nk'uko mubibona, nambaye imipira. Ni igihe urugamba rw'imbeho rwatangiye aho dutuye. Murabona ko imipira y'imbeho twatangiye kuyikoraho. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana. Imana iduhaye ni ijambo ry'ubuhanuzi Imana impaye kuri wowe. Hanyuma ndagira ngo uryakire kandi urishyireho umutima, kuko ni ubuhanuzi bwawe. Byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo waho wa 10 haravuze ngo banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho aragenda. Nimunyumve neza, uru rugi rwari rufungishijwe ngo rwari rukozwe mu byuma. Uru rugi rwafungaga irembo ryinjira mu murwa, rwari rukozwe mu byuma. Hari urugi bagufungiranishije kandi rukozwe mu bintu bikomeye. Bivuze ngo bagufungiranishirije icyugi gikomeye. Ariko uru rugi rufungiranye ubuzima bwawe ntabwo ari Imana yarufunze, ahubwo ni abantu barufunze. Imana rero ko atari yo yarufunze, ije kurufungura. Bibiliya ivuze ngo rwari rufunze, nuko ngo rwabuzaga binjira mu murwa kwinjira mu murwa. Nawe hari ubuzima bwiza wakabaye urimo urajyamwo, ariko ntibikunda kuko warafungiraniwe ahantu hakomeye kandi ufungiranwa n'icyugi gikomeye. Nkuzaniye ubuhanuzi rero bukubwira ngo urugi rurafungutse. Urugi rurafungutse, baba byemera baba batabyemera, urugi rurafungutse ku buzima bwawe. Hari urugi marayika w'Imana aje kugukingurira, rwari rwugaranye ubuzima bwawe. Baravuze ngo ntuzashaka, niko bakubwiye. Se ko mbona ugiye gushaka, ko mbona kandi Imana iguhaye urugo rwiza. Baravuze ngo ntuzabyara, se ko mbona ko ugiye kubyara. Baravuze ngo ntuzakira iyo ndwara, ese ko mbona Imana igiye kuyigukiza. Ababivuze barajya hehe? Reka twiganire. Ababivuze barajya hehe ko mbona Imana igiye kubigukorera? Subiramo uvuga iri jambo mvuze, vuga ngo urugi rurakingutse ku buzima bwanjye. Ntabwo ndi buvuge cyane uyu munsi, ariko mvuge gahoro ubyumve cyane. Subiramo uvuga ngo urugi rurafungutse ku buzima bwanjye. Ntabwo nzi umuntu warufunze, ariko ndabona ijuru ryohereje umusada ku buzima bwawe. Umusada uje ni marayika ijuru ryohereje kufungura uru rugi. Uru rwari urugi rwafungiranishijwe Petero ngo bamuha n'abasoda bakumucunga kwa Herode. Ariko ngo marayika yaraje amucisha ku ngabo za mbere no ku za kabiri, bagera ku rugi runini rwufungira rukozwe mu cyuma. Ngo nirwo bari bararukozemo, kandi ngo rwari rufunze irembo ryinjira mu murwa. Umurwa ubundi ni ibintu byiza.
hari ahantu bagufungiraniye kugira ngo utazinjira, utazarengana, utazasuka. Imana irambwiye ngo nize nkubwire ngo urugi rurafungutse. Umva, ubyanga ubyemera niko Imana ivuganye nange. Ku bantu bazi ko Imana yacu ijya ivuga, mwebwe murabizi, Imana ivuganye nange. Irambwira ngo nize nkubwire ngo urugi rurafungutse. Ndabona hari kanseri igiye kuva mu mubiri wawe. Ndabona loselebo shaigad. Igihe cy'ubuhanuzi cyageze, ubundi kubanzi mu mpera z'umwaka mba ndi mu mavuta yo guhanura cyane. Mvuga ku mwaka ndetse mvuga ku mwaka mushasha uba ugiye kuza. Rero iki ni igihe cyo guhanura ninjiyemo. Niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro byose tugiye gutambusa n'iby'ubuhanuzi. Ndabona wowe wari urwaye mu ivi, Imana iragukijije. Ikoraho gutyo uvuga ngo amavi yanjye arakize mu izina rya Yesu. Wari umaze igihe no guhaguruka byanze. Menalasidereforia. Ndabona wowe elosaiga wari ufite icyifuzo cy'umwana, umwana yari yakunaniye, umwana wawe yagiye mu biyobyabwenge, ariko gusenga kwawe Imana yarakumvise. Gusenga kwawe Imana yarakumvise. Imana irambwiye ngo ikubohoreye umwana. Ne lakose bonefari. Nima ndakubona waradepoje, umaze kudepoza inshuro ebyiri usaba visa, barayikwimye. Wowe unkurikiye ndiko ndakubona uri mu gihugu cy'u Burundi. Imana irambwiye ngo iyo visa ugiye kuyibona. Menela kosedo shaigad. Ndimo ndakubona dose bone shaigad horia. Umaze kujya ku bapfumu, barakuriye utwawe, bakubwiye ngo bagiye kugufasha, baguha umuti ugufasha, ariko nta kintu wabonye. Imana iravuze ngo garukiraho wihane, kuko Imana nije gukingura umuryango ku buzima bwawe. Nelato sebone shay. Ndimo ndakubona ufite ikibazo cy'umugongo, ndetse ufite rendezvous yo kugira ngo uzakorerwa operation y'umugongo. Meleko saigad. Kora ku mugongo wawe gutyo uvuga ngo nakire gukira muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ndabona marayika w'Imana agukoraho, ugiye kubohoka, kuko umuryango w'ubuzima urafungutse. Ndimo ndakubona waradandaje kenshi uhomba, umaze guhomba inshuro zirenga zine zose. Ufata ikibanza ugashyiraho igishoro ariko bigahomba. Menala sedo shaigade horia. Imana irambwiye ngo bari barakuroze kugira ngo utazingira utera imbere, ariko bigiye guhinduka. Ndaza gushyiraho telefoni ziwanjye, uraza kumpamagara, uraza kundondera, ndaza kukubwira ibindi, ndaza kugusengera, kuko Imana ije guhindura amateka yawe. Ndakubona wari ufite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima. Aleko sedo shaiga. Wama ku miti y'umutima. Imana igiye, mbonye marayika gukoraho gutya. Imana irambwiye ngo ije kugukiza ubwo burwayi bw'umutima. Nalas bo shaiga. Ufite ikibazo cy'uburwayi bw'imitsi. Ndimo ndabibona. Ndabona iyo mitsi marayika w'Imana agiye kuyikoraho, ugiye kongera kuba muzima. Sikumpamagara nkusengera Imana. Shala to sevoria shine. Many control Jesus. Asante. Pele foria shine God. Urimo urababara mu nda yo hepfo. Kandi wari ufite programme yo kujya gukorerwa operation. Halela kose bone shine. Kubera izo fibroid. Marayika w'Imana ndabona agiye kukopera. Talase voria shine. Many grele de ho. Bari baragusize icyo bita icsangiro. Hari ibintu bagusize. Hari ibintu byagusize. Iminyanda y'abantu kugira ngo wangwe ugira icangiro. Ndabona marayika w'Imana ari karakosa. Niyo mpamvu abantu bari batagikukunda. Ahantu ugeze abantu barakwanga utazi icyo bakwangira.
kubera icyo bagukoreye abarozi. Marayika avuye mu ijuru nonaha mbonye ari karakoze, mbonye ari karakoze, mbonye ari karakoze. Iki ni igihe cyawe cyo kubohoka, iki ni igihe cyawe cyo gusohoka muri iyo gereza bagufungiraniyemo. Ndagira ngo nkubwire ngo Herode aratsinzwe. Subiramo uvuge ngo Herode aratsinzwe ku buzima bwanjye. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Data, mu izina rya Yesu ndasenze cyane kubw'uyu mwanya, kubw'umwana w'Imana, bohora ubuzima bwe, mugirire neza, imiryango yifungure mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze, Imana iguha umugisha. Ubu butumwa bwohereze abantu uzi kugira ngo nabo bakire message y'Imana ku buzima bwabo. Yesu aguha umugisha.